Enti Abu Trica arrest no. Edin sem bebre nan ebeba Ghana ha no mo. What has say am no kese no. Captain Koyo Smart na ninye. Together with NDC TikTokers, omo abe blasting Sam George. Any rumor acha awe Yoko boss. Na mema onchiremu no achire wadwen ama me. Ewo comment section. Aha Penyah block media. Mess was say ni di mu. Obe like video na that one subscribe button, number click notification icon for latest update na be chire wadwen de ama me. Ewo comment section so baso a. No share for enya bia share. You know, Abu Trica issue no, it happened in 2023. Enti aye 2023. Ana FBI for any petition eba Ghana hanomo. Ebe to ye NIB enim, NACOC enim, Cyber Security Authority for enim, any other state security agency omo be to omo enim say Abu Trica no. Aso omo believe say bi scamming bi akoso e wo USA montem so na oka ho bi. Eti omo momode enche ne Ghana hanomo emfa ne mre wo mu. But according to sources no, ebe bia na say you know omu header emfi kodata na MPP na etia konya so but as omu ebuo ne eguso ene ade but obekai last week Thursday and by said that case you know Abu Trica finally abeche ne ko ebebeche no know Sam George ebe kasai and we tirems an na ni age pa na enipa tribo mu a aka je se omu so no omu nchie enyam kwa mu eba Emma Sam kwa say to mu nchire mu say issue no as among for ka say ono na you know why ye wakwachum there be enyo ono na issue na be from 2023 and you know from 2023 na come be say na MPP government no boy youth no ho ban when it comes to this issue of scamming people near they are duping them to make money now say MPP boy ho ban but Sam say there be o ono dey also so obechi chimogum na eno na comedian say Captain Kojo Smart any NDC TikTokers omu chirem say Sam George hey or the NDC ebe kofi ade Sam George ye no or the NDC ebe ko opposition Sabrofo we boni a wadi yen wo kroma no me yen Ghana ne obetumi ebu America asesa $10 billion me support no hwe gold a omatu e wo mem ha mafia yet kroma ha broni bi ba kroma so fi UK ebade enkwada maya bede die some brofo can say pedophilia pedophile say na wo de le asoso ene Ghana maya ketenkete a wo mfie nson mfie du ba ko nipa na wanyini wo mo ne dae no 14 years ni wo mo dae man kraman tafre sa ye maya se owie ye no say you can buy say yan find na de mre no ene ye be fa no ene de ko Saye mana wo ye no sa papa no sa nkwada na oye wo mo sa no say sa nkwada no omo he a useless country being ruled by useless people sa nkwada na sa broni no be ye won sa no omo he we pray won wa say won life awie ya tam na fikrum ha eni die kwa so ye de ko mafia ye de ko du yuka ye say now ye ex military officer until you're rolling no into their secret service or yeah juma musumuso a yitua ne ka wanko jail on them ho free Ghana form maya na papa ne say wo abrabo no samba ya nam krum ha wo abrabo no so akoso asai besine Rollins Kofa Japan company through JICA Emma Jomama that time no deputy communications minister we ma make catch wo mutwa from Nyamransa to Kumasi Ekwan Japanese for na betwa kwan na afia omo de nkraman na bai e kwama wo krom hanti se wo ye oba na omo ne wo da na omo ka cho se pene ye ma kraman ne on fawo mpacho asema make mwa ada metro buku krom ha no me buku so title ye kwasea krasi enye democracy nkwasea krasi mama me buku title and I am working on it enche Maya na wa Japanese for the man kraman tap girl back no frifosu ena ba ko free swedro bro no be from mango ase me die che kwahwe no me ne kokoso hene kwahwe sa ba ya no me die che kwahwe no wo hwe dizi gu na ham girl no say on pene wo mo ye ne gina be say na ba no so ho odin enti uso no anu atu bro Woman, you know, much no, my family are buying a nice and the tissue from
and the nine kosro ebie na hem hwe diesel egu na hem pacho asoma me kan me bo a won wo sa kwan so from Nyamansa to Kumase ekwan na Japan fo no betwa ne den see trouble yet kroma ha yey and a China for call takrade say Ghana for no say wo ko break a aya na wo ye late 5 minutes eti wo mo di chain so obi a wabodam wo mo di chain gu onan. Hey, sometimes I wish I were the president. We are ho kroma want me njimi o. Ghana ni first. Ba ye kroma ha no, ye nto aba man nyansafo. Ye to aba ma kwase akrachefo. And there's a difference between kwase akrachi and kwase akrachi. Kwase akrachi ni obi odi democracy achi, ba oni nyansa. And ye wo kwase akrachi. Mechi omo obi buku no, obeti ase. Abantie di chain egu Ghana for makomako miensa nan mafia odo mo bo working table no ho mo da ho ma de chen adenti mo ko break a mo be late apos for kwa chain no China ni catch that one say patcho na me refi say nipa dem. I was not able to release my dog, so I forgot to remember that I have changed human beings. When kwasa someone kan me refi say be bie me kraman na anajo nti sanko bie ne kraman ya na nko be kai say the chain atu nipa nan nti the kraman any Ghana for no the person o kire say wo ye pe so when bie ne kraman ya ontimi bie Ghana ni or ye China ni mafia wonim de si ye tamne bankran and a Ghana buy tour ticket ba no ye na first class no free krum ha e ko China fe no to nchen ya Ghana ha no Norwegian e ba tema obani gu bokiti men kata ho men kan raw broni no ese wa kwadi gobe e ma ne yama kano na aduane no nya aduane papa ye tiko be di gobe fe yem anti bi di gobe na no di gobe garni beans mimi to emi di gobe JB di gobe Shandof di gobe en kanfo aduane papa pa eno no Rollins odi gobe obi aso gobe di obetra Ghana ha no Norwegian ebedi gobe o say nkrofo ni di na ono su koto obi no esese ko mo ka kire nse betimi afa ne yam wo mo anka nkire no NDC for there ye be koso aka no kura kire mo die mu be ye be yifeti 2020 chana election ye mamunye ana obi abesuro kwa me Alex agomi nsuro da e na mu pemu nkumi die ehia no mu ye o die ehia no NDC for anya no na mu ye no die ehia no anya no die Ghana for perfre mu nchenti amutu abama mo anya no na mu ye no mu promise o man say MPP for kronfo na mu ye o man sika no be chi o mo up to now month me angeli ba kokra 3 months po month me angeli ba kokra wo mu ni investigation ye month me ni mbrofo anye investigation abrochire USM amonchi ke ofori tamba die ehia no mu nya mu ba mamu ma mu ni mu ye mu se mu ni mu nyansase obia ba ne ye kasa mu nti a edu die dia mu be hia ye mu be tie ye ene na ye kasa mu nti o ekwan mu faso mu ye investigation mu ni US from police kwasea for ye USA police from kwasea for ye investigation mu be chi Abu Trica okrom ha no nyansa enim enye de ehienie enye de ehienie ke ofora ta frodo on man we Abu Trica on frodo on man ni you on frodo Ghana ni bia ni obetimi akogina court akọ police station kasa Abu Trica fraud me 1 million na say 2 million po enye de ehienie munye die ese ansana moye die fata munye die ese president die o yeduma obi ni obetimi ata NDC mamu party ana yentimi yimu mada but ye be ko so aka no kra kire mo mimi se mintimi dwane party bia me dwane party bia nyeye wohwe me tattoo e bo here tattoo no ye I love NDC JDM tattoo we yentimi mfa dwane different party mane nyeye but metimi aka no kra kire mo mo pensu na echi Abu Trica eni nkwan se bibi sabe koso mo ntimi protect mu this year but bloni e protect mu this year
Abu Trica case say happy 2023 say NDC ni wa memu MPP ni wa memu adenti na MPP for ntimi an yusu adwin bia ma adenti na MPP script na ntimi anya ayusu adwin bia ma amwanchi Abu Trica NDC MPP amemu na NDC apansu na echi Abu Trica na maybe it doesn't make sense. Sana muye ya remoacha anasa yoko boss go to Shatawale and a tree and issue summer Shatawale case in Kodedi. Now the mama moya Abu Trica. Nye maybe a namobia mutuno. And you quite some winner. And your appointees be some mama mumano mutanfo na mumma appointees a mama tofu confirm with secret akoma MPP4. MPP appointees than MPP. Ah chale. Ye beka no grant them. Ye kasa ne na mutia won. 2028 and then I kasa munti by 2028 muti kasa I used 2 years ago the muti kasa mum said the kanu enu kre ye mamu jimi o ye mamu jimi some judge ye the data show sim data cost sen what me kasa ya cha Abu Trica no aka ni pa be tre ye de hianie enye de hianie muni DSC for issue that kwesi se enye de hianie ade Juma ne dima nipa too much. Informa anya de we de mia me party meka bi kakra ene say enye say me support scam ana bibisa na de tienie Abu Trica ayina oyeye no sabio efa ba bi memefo aso kire say fo amefo aso se wazan broni ene say abrofo ne tete no wa hwo ombesesa ye gold etimi di free ha ede koi enene na nyina omfa nyansa kwa so efa ye nooma ede free Africa ede ko omu ho nyansa kwa so o ometima ma obosia na o masa a kire wo se bosia no ya de ye nipa de maw no asa me ya adwuma ne sa anyi sika na ye beji ye no omu ma ye mfa ya nipa enye sa bridge na ye beji sika se de ye no na ye nkura no so atima sua nimde bi se ye sua de ji omu sika ni bi de ombezan ye ji ye no omu so di nyansa ni nimde jibia mawu de mama FBI omu no free US ababe nani kwa se mo twema omu nani kwa se mo twema omu because boy we nu hwema MPP penso no omu ye omu adwen se omu ye dai pe no but omu try bia omu anya dai enya no because omu amakwai omu wusa abrofo no omu ni ye no omu ni ye ni ye omu ni ye ti adanwoma so omufanya nsakwa so beji ya ade sama mekan menka se ebia MPP ana me so omu so bibisa so na emomo mu dwene huhu se da bi sei ana eye de ekoso ana ye kopabu se no mu de entinkura no so atima ya eye so ati ase na de me mekan ne se local scam ana enye enkura na mu ye local scam no so de mu nyai ye kan local scam sister ni o London unim nyansa fa kwa brochire ho no na ji omu de ni bi ye de ebra enya se mi promote bibisa but me kirem we kire se entokwa hene mi promote scam na bibisa de oye ye ne ya na bibisa but broni de ofa nyansa kwa so nya broni sikadi a ho na mpe ede because omu abeye bi pen enti odofo enkura mu ye local scam ne de mu nyai amofra na masani scam ma ne hwan se nyansa no nka obi a nkwan fofra de be ebe ye ne jai eno no de enye say no to scam. Honorable Sam George, one yes smart politician, not even one bit. Honorable Sam George, un deserve se Ghana, baby biara ya ye security system one ye de wo sheho. You are not smart. Eti brana NPP was one. Na FBI for ebe kroma NPP aban no. Etimi eshelde Ghana for FBI for eba abefa wono ma free ha akọ US eti wo opposition no wan fa anya wo campaign na emom wo de hye wutirimu se wo ba akwan biya so no wo beyi Ghana fo a ya gigi amrofo sika ama na e de wono ma kogum abrochi na wo opposition no de wanka e na wo baaye no wo fa akire e kire wono ma FBI fo emechi wono mo nkọ abrochi e na wo ba beka e de apa ni monyam Sankrofo na yewo mpeso aso ayeto aba edema wo no. The highest percentage e bia na sankrofo e feed wo no. Honorable Sam George, un deserve say we minister of state. More or less baby e de wa kwhye no very sensitive. It deals with security. Eti de na because of cyber crime ni ade no. Ye de wo ba wura mu e wo investigation bi mu. Honorable Sam George,
wonye smart wonye politician me pe wasem pa na ye pese ye gina NDC dimu e shield wo kwan bia so nanso comment on Abu Trica we amama hu say we a weak politician a home minister of state and ade a security of the country ya FBI for more operations and wo a Ghanaian ya ba be si so so system paboa ama obi a wo ni say in a way no we defraud obi and our scam obi na wo yina ma na wo saba be gina ho a kire say sa krofo na wo no mo chichi omo sese no wo na wuyi o mama me pa cho se wuni ma enya wo na wuyi o mama wo kire ni pen say NDC aban aba say ye mechichi Ghana fo a wagigi abrofusika menka access scam ya de papa tie ni ye Neso nana akufado ka asem bi sabrofo na wonum deserve say compensate ye in the actual fact it is true na no ye man pani John Dramani mama eco US ekasi wonum ni pense Ghana ye were resources it's time was ye take full control of our resources because abrofo na boye krono ache ye man pani nim it is a Ghana need ha na se wono ni broni adi nkomo na wo hu ni se was coming mpo na se broni no aba se oba be chi no nkrofo a wo mom na wo release Ghana for information edema FBI and I was ba be gina waka agimu amu Honorable Sam George wonye smart politician asem we minim say mo amonte politics ase no mo ba be attack me but Honorable Sam George NDC me kan okra kire wo aban no adwuma in general ba me NPP communicator e ka me dege wo rough e ka na mo so menya asempa ka fa aban we ho Honorable Sam George there are so many robbery cases e wo yakwan so Honorable what one am on saying Honorable Sam George and I'm on bay and what to offer MTN for a man 40 omo direct number escame ya Ghana for and I'm on bay what to offer Honorable Sam George o twitwa pass o ti DSTV bo so amaye enso ekodane package ya bonus package bi a wono de ma eso ante eno no waka ho asem say Honorable Sam George o ko fra man for precisely MPP for bloggers ekokoshia say o pre set TikTokers ye benya monetization e wo Ghana ha me pato say mo nyam no waje wie sei a wo ba be bi wo no aka sase mo yi we akokoba sen na no ohia so ne mpadimfo nante Honorable Sam George wonye smart politician opposition no e deserve and say with this 6 months e wo ba bi a wo no minim say NDC as a party no munim the damage Honorable Sam George e koso a say obi a wo say empo we minister of communication it is cyber security no one says no and then they will link you up ama enamoso ya track nipa ya ye niama bebre and niama the security of the country no ukoya na wo de ba beto public domain aba be kansem thinking say wo de je ni monyam Honorable Sam George o sector wo no wo buy how many employment and work creating wo sector ni bisaw Honorable Sam George you don't deserve to be a minister of state when you're credible security I dear friend is security anything about security here the pa na no ye mum anumum we NPP abreso no won mo ye bi anya hwe no hajia for real ye nyina anim sabe na asem kokoduru ye hajia for real asem kokoduru sa no Ghana ni bie ni wana dwen ye ne say eye NPP aban ehu bomu anase na NPP for so na ye chi wonom but wo wa ba be kire say NDC aban we by say man list of names ama boys a eti computer chi nyina ya sesa Ghana fo nyina akwa akogu se wo ye somafo na se ye de wahye dibre bia wo na wo ye the head a home minister of communication ya e wo sanka wutu wo deputy any one ma atwa ho ahia nyina fo se operation ye nie na ye we nyina efi se foreigners aba ba gi ye man ya boso e na Ghana fo ebi edi wonum ho abo enti yenye se de be ya yekuro no wudin beti na yemfa ema magina TV so enkeka nseboyi school na wo ka se obi yanko school pay no nipa be bra ko school ya wonum ye demonstration ye nyina ye ni tua employment wonum nya bi wo hwe ntoto ya aban ba ko no edi to ho no ene de aban we ba ye na wa ye bi pa nenso ye kane wealth it say oman ye creating human more and massively wo wankasa wo sector wo create say
Adia FBI I had so many years. And now Gloria wo pen say NPP for ekova Ghana for yama yansesa Ghana for. Nemo wo de Ghana ni bia only flash life. Next was coming bro ni wa broji no. Wo be make so say wo be yi ne to ayi na ma ama ya track no na ya ba be fa na kwa akotom. Honorable Sam George me nim de wo mpeso aso. Wan hwe yawo. Wo mfuru akoda no biem. Ono beto atia wo. Wo nye smart politician. NPP tena so Emma Hejia for real. Efa the also famu biara. Yen nyina nim se FBI. Na emo ma ya hunu se NPP for the na won mo cover Ghana for. Wo de o be make sure say abrofo no ba be fa Ghana for e de won ma kwa akotum na wo mo green light say yemfa won mo kotum. Ken of Oriata ne na mabrochi. OSP entimi fa ne ma no me pa chaw wo ye home minister of state e de na wo ya fa ho. A wo pregan ni ayemfa no kotum wa abrochi. Honorable Sam George mesramo akwa mo mfre no na we won deserve so ye minister of state. Ghana man pani John Dramani mama won krofo no ba ko a wo ye hu ma wo the appointment man ni won Sam George mo sisa no ubi se communication no eno an kasa gbagba wa hu se wo kasa wi a adwene ya ne beto kasa no ho ama obi nso o tenchen ate wase no eno ne ye friend se wo ye good communicator wo gina camera anim ena nka wo tu Ghana for se wo sere se FBI for no this time omani abre e de omani target Ghana because Nigerians are using Ghanaian identity e de ye fraud enti wo ye Ghana ni a yire ho asa wo be ye adwuma emfa ho enkobo Nigeria for nkoye fraud because Nigeria for na ba Ghana hadodo enti ye ba ne se FBI for no de won mani kire a anhwa na Ghana ni wo ho akoka. This is how a minister of state should talk, not to snitch your own people. And officer ye mo ana abrofo no be fa ye nananom ekunkum wonum hye wonum tei erepu binum hye wonum sepo wonim sepo ade ewura wo ha epie wo ha a wontimi kasa wonum ne namo Ghana ni awia broni ofo cha me support minim se ekro no wo wia broni no wo Ghana ni wo na wo te a whole ministerial appointment ano a wo kire abrofo se wo afie ni wo breko a ye wo a whole former finance minister wawia omanyi OSP wo wabai mu ontimi fa no mae Sam George wo nya smart politician that glory na wo dia wadwe wo se wo de shemi aka se NPP for enyi boys ama wo na wo yi o mama no emu nda ho koda na kodwene ho yie wate na emi ya say you have damaged everything. There is nothing you will say to convince or reverse what you've done before if you get to know wadwe ye wo se o ka asem e dia panimunyam waka ama NDC aban no anase NDC amanyoko no ebehuna mane sesi ameno ka sei galemsefo ani abreu o bema boys say business any young guys are one mo fi say wotena computer achi any ade ye okwan fa so tu sa brante no fo enu bi na me kire wo no na nye de kwan no say wo wuyi wani ma kire se wo o whole ministerial position a wanya no udi yi Ghana fo ama share video no mame Chira wadwe mame e wo comment section hi Penyah Block Media. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas!